Ke division clear to te eng savai in sivai vek ule tun kar chung along Klai district thil theng lang star zwal te lo clear hong o Long Klai district chunga sports association sang te in hu khom chuan district sports committee kal phung aya kal le andu Mizoram Rural Bank in CSR kal tlangin LADC sarkar kota ek pai na motor an hlan Food Safety Inspection Team in Long Klai khopui chunga thingpui dor te an endik ASF Shileng awangin vombuk khwa a vok zakhi swat anito khongpui tang dung khwa te vok thi le swat zaruk chuang athling to Sarkar sum ei ruk thubaya CADC a CEM hlui le MLA nilai Dr. Budadan Chakma le CEM nilai Budalila Chakma le MDC hlui mi som pakhat te thiam lo chantir anni Tilal biak chungi kani a tuna chanchin kim changzokin Long Klai District Chunga Sports Association sang shrai tukal khom te chuan Mizoram State Sports Council in District Sports Committee kalphung thar adwan chu thalo atia kalphung ai anga kalni se district dangtenen arwala kalni se anti nilani khan Long Klai District Chunga Sports Association sang shrai tu te chuan in mu khom na nein Mizoram State Sports Council in District Sports Committee kalphung thar mantur June ni hriata gazetted ati chua chungchang an soi hawa joint meeting chuan district sports committee kalphung ngaya kalni se mi chungchang a hian district dangtenen arwala kalni se anti ani sports association try to kalkhom te chuan sarkar thutluk na chu sports mason na duwang ani a azom anti viau ralin sarkar in ram manna siam thale ram se anti a sports lama tuile Long Klai district mangai tu nge in Long Klai district chunga district sports committee hi kai shwai nge se anti ani he in hu khom na hian DSC kalphung tur duan ani laya district sanga DSC shwai tu 10 DSC kalphung tur chungchanga MSSC president le sports minister hena rotna lengen na an thlen chungchang te po soilan ani bok Long Klai district sports committee hnuaya hian affiliated disciplines sompali an omneka joint meeting neya hian disciplines sanga shwai tu te an kal thale ani Mizoram Rural Bank in CSR kaltangin LADC sarkar kota ek pai na motor an hlan Mizoram Rural Bank in Corporate Social Responsibility CSR atanga LADC sarkar hena an pek truck mounted suction machine ek pai na motor chu zirtop ni khan LADC conference hall pu Joseph Lalremrata chief manager MRB Long Klai kai shwai na hnuaya pu Samuel El Warba General Manager MRB in Puvizir Sanga CM LADC hena ahlan Pu Samuel Warba chuan MRB in Sumpe Punringot antum lo thule mi puite mason na le ham thatna tur ngai to in ma an la chinti asoya hunrei lo te Long Klai district in kongpui thatak nein mason na ro pui tak amu nge abe sei thu asoi Puvizir Sanga CM LADC chuan MRB in CSR kaltlanga LADC le mi pui mamo ek pai na motor an pe ka wangin lom thu soya Long Klai mi puiten changkai takin kan mangdona thiang him na konga po ma kan son pha nge yang ati CM chuan Long Klai district mi puite chu chomdol ngai le ti mason ngai kan ni thu soya Long Klai district a bank le company omte po district mason na konga thei top chha pui turin ngen bok he ek pai na motor hi Mahindra company siamani a tanki liter sang kha zanga dong ni in apam khol handar kar khata kam zathum somnga apam the ani Zirtop niya hun man na hiyan MRB chan Maritan Model Village atana an puan pai thar na pickup truck an hlan ngalbok. Food Safety Inspection Team in Long Klai khapui chunga thingpui dorte an endik. Long Klai District Food Safety Committee Thurel Bozuin's Food Safety Inspection Team te chuan nilai ni khan Long Klai chan mari huam chunga thingpui dor restaurant le sazor na ten endika dor nei tu te hna mi pui shi sel zok nana thiang lim le shi sel zoka ele in som bol dan turte an zirtir ngalani Food Safety Inspection Team hi Sub Deputy Commissioner Pu Samuel Lanmal Somasai lo chuan ahova team member a hian state sarkar le lai autonomous district council a helam kai hnoi department IO te antel ani nilai nia endik na hian Long Klai chan mari huam chunga thingpui dor restaurant le eitur siam na le zor na hmunte an fangkwala Long Klai khopui chunga eitur siam na le zor na hmundang te po ata tolin Food Safety Inspection Team hian an fangzel don ani
Food Safety and Standards Act sanghi parokin aput angin ele insiam na emo sazor na emo chu thiang nim the ang bera vanturani a thole ran nung dang te po in an bom mai thein da turani lava thupek le danding lai zomlo te chu mi puitana shikai dar theitu ani mai ba ka dananga shem thei ani bok Food Safety Educating Officer Pu James Mialung Chuan July ni sompariat sanghi somhi pahni khan longtlaya ile insiam tu le zwar chhuak tu te chu Food Safety and Standards Authority of India FSSAI Noya Inziak Lut Vectura Shatir na alo chwa to a registration hi Chief Medical Officer Office ti turni in July ni sompakwa atangani somhi panhi chungin office canteen ngakte July ni somhi panga atangani ko chungin bakeri le catering nei tu tele August ni khatatangani nga chungin restaurant thingpui dor le hotel nei tu te tan registration ti na hun hon ani ASF Shileng wangin vombuk khwa a vok sanhi swat ani to phongpui tlang dum khwa te vok thi le swat vok zaruk chuang atling to African Swine Fever ASF chan vombuk khwa lu chilin chanchin buat sai lai thing in vok thi le damlo swat hi vok zanhi atling to ani vombuk khwa hian July ni som pakhat khan chan shat lawin vok athi thu report bo zuin buatpui NGA veti doctor le mithiam ten ahmuna kalchilin sample la in hmunpui lama thon ani a July ni somni khan ASF shikayat ni ti nemnge ani purin sanga waile president vombuk ne na changa ke vision in thu don danin vombuk khwa hian ni lai ni July ni somni khan vok damlo ASF shikai niarin helte chu vok nei tu te phal ne in swat ani a vok somli pariat swat ani a vombuk VC1 huam chunga vokza somthum le VC2 huam chunga vok samsari swat to ani village council le waile branch te kai shwai na in rin ni khan vok damlo swat run pui hi kalpui le an tum thu purin sanga ne na chang hian thu don ani bok heng vok swat tak te hi khotlang shwai tu te village council le waile branch ten ram han na mun an buat saya veterinary department lama mithiam te kai shwai na in phum thin ani Dr. Lauren Kimi veti Dr. Hena changa thukan dondanin vombuk khwa mai pa ka hian phongpui tlang dung kho sang sanga shi adar zel lo na tura inven na atan SF niar in het vok dam lo swat na kal pui mek ni a tundin huna infected area kholia to a pangkhwa sangau chewra le vombuk te ani chanchin buat sai lai thlingin sangawa vok thi somrat pathum to a vokza somthum pariat swat to ani bok pangkhwa vok thi somli pakhat omin vok swat za somsari pahni a boka chewra la vok thi pahni to in vok swat somni pakwa an to bok ani chanchin buat sai lai thlingin phongpui tlang le ache vel sangau veti department en kol huam chunga vok thi le swat vok zaruk chuang atling to ani Solkar khatsunga India rama intina rampuan zar ani theina na ruam man na kalpui dan tur le ti hlo tling tura malak dan tur sei ho ani tholeni khan longklai district coordination committee on hargar janda chu an chairman longklai barsapu amol srivastava hovin longklai dc conference hall an thukoma India ramin zalen na ahmu kum samsari panga na lomna azadi ka amrit mahotsav akam peng khat atana independence day bor Solkar khatsunga India rama intina rampuan zar national flag zarani theina na ram han nakalpui dan tur le ti hlotling turam halak dan tur an soi ho he huna hian sarkar lai pui le state atanga ram han om sa te ngai thla kani a hemi zu zui longklai district chunga malak dan tur ram man na sang siamani akam hnoya India ram zalen na kumsam sari panga na lomna kalmeka sarkar lai pui ministry of culture chuan hargar janda intina rampuan zar malakna kalpui arela hargar janda scheme hnai hian kumin India Independence Day Board Solkar khatsung August ni kwa atangani som paruk sang hi somni pani inkar hian India rampuma intina India rampuan zar ani theinan ram man na siamani a rampuan zar hi hargar janda website amritmahotsav.nic.in kaltlangin intinin cheng somni lekin an lei theidon ani Sarkar sum ay rup thubaya CADC CM hlui le MLA nilai Dr. Budadan chakma le CADC CM nilai Budalila chakma le MDC hlui mi som pakhat te thiam lo chantir ani Chakma Autonomous District Council Sarkara kumsang hi som pathum matanga sang hi som pali chawasum man na diklo Development Fund cheng noi za som thum pasari chuang ti ching pen thubaya Zirtop ni khan Aizawl District Court Special Judge Prevention of Corruption Act Vanlal en Moya chuan thukluk na apuanga mi som pathum te chu thiam lo achantir
heng ei rup thu baya thiam lo changte shem dan tur ero July ni somni panga sang hi somni pahnia puana ni ang Aizawl District Court the Prevention of Corruption Act Noya Special Judge in thiam lo achantir te hi tuna BJP MLA ni lai mek Dr. BD Chakma CADC Sarkara CM ni mek Budalila Chakma te baka CADC Executive Member ni lai mek panhi MDC ni mek panhi le MDC hui pasari te an ni a kum sang hi som pathuma changa sang hi som pariat inkara CADC a member vek an ni Court thurem na puana ni nuwa ei ruwa pu an ni athiam lo chantir an ni chungchanga tuichong bel tu MLA Dr. BD Chakma chuan advance salary ta na development fund sum an manchu FIR thelu ani main an rule fel vek to ti asoya heti chunga thiam lo chantir an ni chu shemna thwa ni nia angai thu soin court sang so ka khinlet an tum ti asoi bok chongte area chanchin bum saber tur the chongte times tlangsar ani Ninga ni khan pu omek lalram kin lava chanchin bu the chongte times chu video conference hall chongte ya Dr. Manesya khai me chho SDO civil chongte in Tlangzar income hi Longlai District MJA Vice President pu Elvis Lalthang Zwalan kai shwain munkil khor de poni se chanchin bu in bu akhwar phot chuan mason na satak akeng telani ti sha ila chanchin bu hi mi puite ta tangkai takakan man turani a enkol tu po in thlada lawa enkol hi kan tanlak na turani ati Dr. Manesya khai me chho chuan chongte area a chanchin bu masaber le omchun ni tur the chongte times chu ramtan mason na thlen tu ani nge ya be se thu asoi Longlai District MJA President Pulan Hetaral te chuan chongte area tan vo in hun hi mel lungpoi mo takkan phun ni ani a the chongte times han khotlang tan mason na ra bithar min thlen tir nge se chumi tur chuan mi puite po in support ta tang o ati a tunlaya social media in na satakin min run meka hemi awang hian mi tam takin chanchin bulutna atla hniam an ngai thin ma se chanchin thar the dar na rin tlak ber chu newspaper hi ani ti kan shat non fo achol ani ati a aram mi puite hian hlut thiam ila chu chuan na satakin mason na akeng tela chumi tur chuan enkol tu lampo in thei top chha angaya chungkwa po a chanra langai hle ani ati bok pu omek lalram kin lova chuan journalism hi thil hupur om takni in ka sha a ma se hanlu chilveta ka chuan ton shat la nei tam lo ma ila nuam ka ti zong takani a hetiang anga bultan theya ka omna chan hi Longlai District MJA shwai tu te min du sakna awangani a kalom tak zet ani ati the chongte times hi kartin zir top ni apiang in ti chwa ani ang Longlai Independence Day sang hi som hi pani mandan tur relani Zirtobni khan Longlai DC Conference Hall a Bursa pu Amol Srivastava hovin Longlaya India Ram Zalen nani champa phak Independence Day sang hi somni pani mandan tur relania State Sarkar le LADC Noya Department Official te District VC Association District MJA le Lomngai po chang IO te zirtir to Intel Khompol Ex Servicemen Association le Sports Association IO te antel Chairman pu Amol Srivastava chuan kumsang hi somni pani hi India ramin zalen na amu atanga akum samsari pangana ani angin sarkar lai pui po in angai poimo a azadi ka amrit mahotsav akam hnuaya malak na sang akal pui ti soin Longlaya ursun le khun khan taka Independence Day man ani theinan uluk taka ngai to na seng turin kal khom te chu asom ani Hehuna hian kum salama ramni poimo manchin dan report ngai thlak ni in kumin Independence Day atana Borsap office in Ramman na andwana anchop chwa chu thir ho ani a sports discipline chen khatin Independence Day sang hi somni pani puala in elna tournament wat sai andil na po thir ho ani bok Meeting chuan kumin Independence Day lom na hi Central Wile Playground da August ni som panga sang he somni pani thochan ni jing darat le chan be man ni city in a rela Sikul na panga changa parade contingent base aremdon le don lo thu a chuan state lam thu ngai chan ni se ti ni in Mizoram Police Armed Contingent atangin Guard of Honor ero base ani Independence Day lom na atana thil poimo sang bo zuya malaturin technical committee din ani a department let lom ngai pol te ka wa mo phun na sang nga ani bok
Independence Day ni hian sarkar office zirna inlet sarkar quarter sa te nampuan zar vector rati ania longtlai khopui chunga damdoi in Pathum District Hospital Longtlai Lairam Christian Medical Center and Hospital le Christian Hospital Longtlai te chomdol na in Lairam Motherless Home te District Jail te Lairam Rescue Center le Gilit Drop-in Center a te Independence Day pual chan puina thil pek le ni se ti anibok Medical reports District Hospital Longtlai tunkar chunga UPD in Tirzat mi zaruk somrat paruk admit zat nau pang som panganian mi somthum pariat emergency case trumza somni pasari an nebok laboratory test sang nei zat zathum pali ultrasound ti zat som panga mi somli parukin x-ray antibok napiang som pakhat omin napiang him enkol lai panga an ombok ani tunkar chung in District Hospital operation chumsom panga nei ni in zaite na chung khat le zaipui chumsom pali nei ani a mithi pakhat an nei ani SCMC and Hospital tunkar chunga UPD in Tirzat mi zathum somli paruk admit zat na pang somruk pathum nen mi somthum paruk amin casualty case chumsa somthum pasari le casualty emergency case chum somthum pakhat an nei bok laboratory test sang ti zat zariat somko pakhat ultrasound ti zat za pathum x-ray samriat pathum endoscopy ti zat somli pali dialysis ti zat pakhat ECG ti zat som pasari le ha entir mi somthum an ombok napiang panhi omin mi palin hena vaccine pe kan nia operation chumsom paruk nein zaite na chumsom pakhat le zaipui chumnga an nei ani tungkar chungin mithi pathum omin hethubat sei laithling in cabin ra kan nei lo ani rek mangin sample pali test ni in positive mu chha panhi anom ani POL reports Misofet filling station Misofet filling station a petrol MSC liter khatcheng somkwa pasari le paisa somrat pakwani in tunkar chungin liter sing ni sangli lo thling thara liter sing ni sang ni zarok chalchwani in free sale pek chwa ani petrol XP hi liter khatcheng za pathum le paisa somnga pathum ni in tunkar chungin lo thling thara omlawa chanchin bwa sai lai thling in petrol XP hi leitur omlo thung diesel HSD liter khatcheng somrat pali le paisa som pakhat ni in tungkar chungin liter sing thum sang rat lo thleng tharin liter sing ni sang sari zali shal chwa ani a free sale pek chwa ani Mavula filling station hethupat sei lighting in Mavula filling station a petrol MS liter khatcheng somka pasari le paisa somrat paryat ani a hethupat sei lighting in petrol pek chwa na khol hi achha ta wangin pek chwa thei ani lo thung diesel HSD hi liter khatcheng somrat pali le paisa som panhi ni in tungkar chungin liter sing ruk sang ni lo thleng thara liter sing li sang ni shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a erungbol na gas bur sangkhat somni paruk lo thlengin commercial gas lo thleng thar om lo thung hethupat sai lai thlengin thingka a le khopona te erungbol na gas hi semek ni in lo thleng le tur be se hi khopona le longlai vengpia sem chunjum tur ani ang tundin huna erungbol na gas bur khacheng sangkhat janhi sompanga ani a commercial gas bur khacheng sanghi jasari somriat ani khatizong khatungkar chunga longlai district thilthleng langsar zwar kan clear ho the te chuni e